Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 9. Nasaysaya at tigagangay a tao amanggad, tapno adda pagbiag na, ngam ti agim babak nang ngam mabisbisinan. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ayan ni Mami, Julie anak. Aglutluto, Daddy. Apay ka di? Awan matkit de. Kunak ano sampay ngaglutluto. Mabisinak ngaminan. Kasta ka di, Daddy. Sana bali, mabit siguro na maluto tilutlutuan ni Mami asidaan. Anya aya tilutluto ni Mami. Ti paborito masidaan, Daddy. May mas kuman nga rudan ti mga ano kasta, anak ko. Adrian, nagsildo ka din. Ikanak man mo't iti pagpalengke. Kaya't ko ti agsida iti adobo. Tay karnit baboy kan manok. Naimas da dya paglauken ka. Anda kwartak ditoy. Ngam yan anay mulangan nga igatang iti masida. Sa anak pa'y ngamin ang nagsweldo. Nagbayag mo tayo. Alangarod, yawat mo ti ko na makwartam. Tamapan kon igatang iti masida. Mamit lang. Atoy, 5 gasot. Daytoy laang. Para manumutlaangan nga daytoy. Saan sapay ang makaanay nga igatang kumot iti sidaan? Umanay daytan. Karnit baboy lang ang tigatangam. Saan ka nagumatang iti karnit manok? Nabuslon ka unay. Amom nga awan nga ro ti makukwarta. Ay, dito yak man balkon nagkapi. May mayat namin dito'y ka, tanaparpariir. Insamot miya ka aruba, mitaglutluto. Anya tati lutluto na. Tinasayaat, mapanak iti ayan na. Ala akong dito'y kapik. Ijaya kon ayan da ngagkapi. Mia, anya ka di tilutlutuam. Kasla na imas dayta. Wen Marina, talagaan na imas da ito ilutlutok. Paborito ti anak ko a merienda. Aglutluto ak, apag isunto intun sumangpet ti anak ko manipod iti pagadalan. Anya ngay dayta merienda. Ay, bananak yu da ito eh. Sana bale, dandanin maluto. Mangalakan tumot naimas da ito, yamay kape. Anya mo tanday ta merienda. Kunaklakit din no, anya tilutluto na. Ada ka di ibagbaga, Marina. Ha? Ay, awan. Nabsugak pa'y. Iso sa anak kon amangala di ta ilutlutom, abananak yo. Nagimas matanda ito yung lutom a merienda, Mami. Ay, wala anak. Amok nga minapaboritom da ita merienda. Wan, Mami. Talaga paborito da ito eh. Nang runa, no sikati ng luto. Sika talaga. Paspasablugan nakmanan. Saan, Mami? Talagaan na imas ti pa nagluto yo. Alawanan. Mangan ka nga rudan. Kalpasan na, sumrek kanton iti siled mo. Iti kasta, makaina na ka. Ayaban kan tulaangan, inton mang rabii tayo. Ne, aglutluto ka man gaya man, Mia. Ay, wan Marina. Aglutluto ak iti pangrabian me. Kat, anya ngay dayta si daan nga ilutlutom. Aglutluto ak man iti sinigang at tilapia. Iso nga minti kayat nila kay ko asidaan ita arabi eh. Kasta? Da kami. Agsida kami ita amalam iti pinapaitan. Iso nga minti kayat nila kay ko asidaan. Naimas dayta Papaitan ko naman. Wan saan kami ngamin agsidsida iti oray anyala dita. Dakkel ngamin ti sweldo nila kay ko iti pagtrabahuan na. Iso ka na yun mata na imas ti sidsidami. Marina, nalutom ka din tinabraw asidata. Tangiwat mo. Di mo pigpig saan ti agsao. Ti amo ni Mia karuba takat na imas ti sidata. Anya? Kat no naimas mati inabraw asidata. Anya na imas matasasawang. Naimas nga rod, ti inabraw abong at ti utong.
Katun met, nasustansya pa'y kidi daytoy asidaan a. Ti ammo nga rod ni Mia kat papaitan ti si data. Kasta ngamin ti imbagak itay kenkwana. Anya, apay ngamin nga imbagam ken kuana apapaitan ti si data, kat saan met. Wan tapno ipagarup na bak nang ta. Imbagak ngamin kenkwana adakkel ti sweldom. Anya, Mia, mapan kan to man makitsinda. Anto iti pakitsinda. Sige nga ron, mapanak to inton madamdama. Aywan gayam, anya ti kayat mo asidaan inton malam, ta iso ti gatangag nga iluto. Gumatang ka man gani ti karnet baboy kan manok. Iadobom. Ta dayta ti kayat ko asidaan. Amok, magustuhan mo ti anak ta ti adobo a karnet baboy kan manok. Ay katwan naimas nga min ti aglaok a karnit baboy kan manok ay adobo. Iso ang magustuhan ti anak ta dayta. Malangaron. Si kanton di makamo amapan makitsinda. Gumatang kan tumutten ka nagiti daduma masapsapol tayo diti palay. Wen, siya kun ti makaamula kay. O sige, ten na ko niti trabahok. Ang mga numaladawak. Inlista ko nagitinasken agatangag. Iti kasta, awan ti malipatak agatangan. Mapanak nga umuna iti grocery. Sakbay ang mapanak gumatang iti sidaan mi para inton malam. Ay, ado ti tao ita. Market day ngamin. Angam sana bale, magatang kulakit di nagitinasken agatangag. Agawid ak tumatan. Ne, ada ka matgayam dito'y palengke, Marina. Uwan Maya. Gumatangak man iti si daon mi kanila kay ko. Kasta? Ay, oray siya. Gumatangak mat iti si daan mi. Kat anya nga iti gatangam asidaan nyo. Ay, nagpagatang man ti asawak iti karnit baboy kan manok. Yadobok ka no. Gaputa kasta ti kayat na si daan. Ay, sika ngay. Anya ngay matigatanga si daan niyo. Ha? Anya matan. Imbes a gumatangak iti imbaga ni Adrian asidaan mi nga ugot ti sayote. Saanan? Tama nga ipagarup na pa'y anak ko rapay kami. Idinto ta na ibagak adakkel ti sweldo nila kay ko. Oy, Marina, kasarsarita ka. Anya tigatanga si daan niyo, kunak. Ay, pasensya ka na kuman. Adda lang kami nalagip ko. Iso asaan ka na sungbatan adagos. Gumatangak mo't iti si dami. Akas mo't la iti gatangam asidaan nyo. Apay ngay, saan ka matagimatang iti ugot ti sayote nga ipagpagatang ko, Marina? Pasig matakarni ti ginatang mo. Pasensya kan. Nagrana kami ngamin kanimiya iti palengke. Gumatgatang iti si daanda. Karni ti manok kan baboy ti ginatang na. Iso day jay. Gimatang akmeten iti kas iti si daanda. Ay, anya ka maten. Uray kumamat no gimatang ka iti ugot ti sayote. Kun man ano kuma, no gumatang ka itinatang, no nakasango ni Mia. Tapno nga rod ipagarup dabak nang ta. Adula amin dayta. No apay mat ngamin nga agin babak nang ka. Katawa lang nga rodon makukwartata. Nakakaasi aktupay nga aguutang iti kwarta, no kasta ama delay ti sweldok. Kalpasan na, at dapay laganas mo nga agin babak nang. Ala, husto ka di daytan. Bayan, tainton bigat. Gumatang akton iti ugot ti sayote. Anak Damia kan Alex day ta nakatugaw di tabal kong Damia. Asid ka man. Hello, Basang. Sika ka di dyan anak Damia kan Alex? Wala na. Siyak nga rod. Siyak ni Julie. Kasta gayam. Ay, wan gayam Basang. Mabalin ka di agdamag. Anya ka di damagan nyo, nana. Mabalin ka di amaamuan no. Anya ti trabaho ni Dadim. May sa manager iti bangko ni dadik, nana. Apay ka di? Manager iti bangko ni Dadim. Kasta nga rod, nana. Kasta gayam. Siyak Basang. Amom ka din no, anya ti trabaho ti asawa. Saan, nana? Anya ka di trabaho ti asawa, yo? Akwa, may isa nga abogado ti asawa, Basang. Oh, Julie,
Sa dino ka di tinagapwam. Itay pa'y nga ururayan ka sumrag. Adak di ta balkon, mami. Ket amoyo. Kinasarita nak ni Nana Marina, akaro ba tayo? Kat, anya nga itinagsaritaan nyo ka ni Marina. Dinamang na, no anya ka no ti trabaho ni Daddy. Kat imbagak a manager iti bangko. Kat, anya nga'y matimbaga na, idi imbagam ti trabaho ni Dadim. Kunana, ati asawa na ka no. Kat may nga abogado. Apay, dinamag mo ka di mo, no anya ti trabaho ti asawa na? Wan, mami. Isu nga imbaga na, may nga abogado di asawa na. Marina, mapana ko nagtrabaho. Mabati ka man nandito'y balay. Alawan, mapankalatan. Aywan gayam. Ada ka di maitad mo kapakitsendak? Awan pa'y maitad ko ita. Sa anak pa nagsweldo. Unay mat daytan. Nagbasit lang aro dun ti sweldo. Sakat mabayagan pa'y. No apay mat ngamin ngan, anusam day ta trabaho? Aganos ka ka di bakat. Anya nga rod ngay, kat sa anak mat anakalpas iti panagadal ko. Isu ang mekaniko lang ti pagsapulak. Ala, anya pa'y nga ro dun iti maramidak. Ala, mapan ka nga ro dun. Amangan numaladaw kan. Ay, mabisina ko. Awan pa'y maigatang matitimakan. Adangag pa isuin na po yumi. Ngamawan mo ti masida. Unay mo ti kastoy. Marina! Marina! Ada ka ka didita? Ni Mia mo chay. Ay, uwan! Adak dito unag! Mabitla ang tarumwarak! Ni, anya day tawit mo, Mia? Masida da ito eh. Awate mon, sidaan nyo kanila kay mo. Ha? Ay, isaanan? Nakababain mo. Nagtaktak ka pailaan ng niyag. Nalpas kami mo anangan kanila kay ko. Sakbayan na pan iti trabaho na. Si Kamat, awanan nyaman na da ito eh. Alakit din. Awate mon, uray sidaan ton day tayo ton aldaw. Alaman laangan. Awata kon. Kat agyaman akmanan. Anya ti ko na, Mia. May isang abogado ni Adrian nga asawa ti Karuba tayo ani Marina. Wen kano, kasta kano mati ko na ni Marina ka ni Julie nga anak ta. Anya. Katnoy di naira na nagsabat kami kani Adrian. Langana mo tiyag mikmekanikaw. Ha? Ni, apay mo't anak ko nam ti kasta? Tanakaigam iti tools amaar-aramat iti panagmekanikaw. Anya? Oh, ada ka mo't Marina. Anya ti may paay ko. Kwamiya. Naglutok iti na ima sa masida. Adoy umay kayo mo't padigwan. Agyaman ak Marina. Ay, sige, mabit lang Ikabil ko iti malukong daytoy masida. Pakiuray mo lang ang timalukong mo, ha? Wen, sige laang. Sana bale ta sa anak mo't nga agdardaras. Ay, kasta ka di? Ay, sige nga Rod. Dito'y kapay, tagkapita, sakbay nga agawid ka. Kasta? Ay, katwa na. Day talagayam. Sana bale. Taitaak laang mo't amakikape. Mia, pangaasim. Tulungan dak ko, ma. Ne, apa yan Marina? Anya ti mapaspasamak ka? Di asawak. Masapol na maitaray di ospital. Tana disgrasya ngamin. Gapu iti panangimaneho na itilugan tinagpatarimaan kan kuana. Ha? Agtartariman itilugan nila kay mo? Uwan, Mia. Pasensya ka lakuman. No imbagbagak abak nang kami. Nga uray saan mo't. Nalabit. Karmak da ito yun. Iso na disgrasya ti asawak. Ala, saan mo na panunutin dayta? Mabit lang, taawagak ni Alex nga asawak. Iso ti kadwata amang itaray iti asawam iti ospital. Saan ka nga ginbabak nang no nakurapay ka, gapo tapakaibaba inam dayta. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag,
Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.